Okay, let's go. Sebab I started in this industry daripada kecil. So that's why bila dah besar tu, bila start balik tu dia macam everything seems very familiar to me lah. So it's really easy for me to get going. And orang kata learning phase tu tak lama sangat lah, macam tu. Tapi banyak benda belajar jugalah. Filem tu dia beberapa tahun kemudian, but I do understand the task, which is a person like me. Nori biasanya bawa watak-watak supporting. So untuk sampai ke tahap ini, yes, it took some time. So usually memang drama. Family lah. For sure my family always be there for me. Sebab as someone yang exposed diri dekat social media pun, actually it's not really easy for me to just like get through any phases in my life kan. Especially bila kita bangun pagi memang orang nak tengok muka kita. Macam sebut genre dia. Beto Kushairi. Wow. Abang Beto. Maaflah cakap, saya memang menunggu nak berlakon dengan Abang Beto. Jadi walaupun scene tu saya dipukul oleh dia, okey. Tak ada dialog pun okey. Tak kisahlah aku bisu ke pekak ke, asalkan aku ada sebelah dia, dia sebelah aku, dia pukul aku pun tak apa, dia kejar pun aku okey. Bang, kejar saya bang. Okey, jadi guys, watak saya adalah Winston dalam Mikail Pemburu Dua Alam. Jangan tanyalah kenapa nama watak aku Winston. Tak, saya bukan cigarettes. Basically Winston ni adalah kepada Mikail. Saya orang kanan Mikail. Saya provider kepada dia. Nak tahu provider apa, korang kena tengok cerita ni. And then yang mewarnai cerita ni lah for sure. Jadi kalau komedi-komedi tu biasalah, tak saya Fabian, tak Fabian saya. Tapi what can I say, this is a new genre to me because me myself I never done any kind of stunt move. And I'm so excited for you guys to watch it. Macam tu. Tengoklah nanti bila aku kena tumbuk. Hai guys, saya Nori Iman memegang watak sebagai Winston dalam Mikail Pemburu Dua Alam. Jadi kepada anda semua yang menonton video ni, jangan lupa untuk saksikan filem ini yang akan ditayangkan di program berdekatan. Pemburu Dua Alam.